à commercial@gmail.com. Joël écrit à HAITIAN des choses, Joël écrit. Il n'a pas voté pour les candidats, il n'a pas permis nos candidats. Oui, rappelons que non. Ou t'es devant, on va aller. Les amis, ils ont session photographe dehors. Nous gagnons 17 000 pour regarder là et 18 000 personnes. Oh, 18 000 déjà? Oh non. Mais why il va faire ça? Bitch, don't talk about my fucking best friend on motherfucking live, ho. Don't talk about my motherfucking best friend on motherfucking live. You pussy ass bitch. You put. Let me go. Let me go. Figi la titi Let men me la the fuck famille. out. Don't play with me. Comme si moi elle gen sans al. Yo, don't play with me. Let me go. Let me get to that fucking punk ass bitch. Whoa. Like it, boy. Oh, Like him. Yeah, get it on this only got this What the fuck? Let me fucking go. Mais on le n'a pas. Mendel.